amanota 2 twumva kuyitsinda twari ko tugize amanota 5 nayo kudutsinda ikaba tugiye imbere nicyo cyakomeje n'umukino. Naho ubundi muri rusange umukino ntabwo wari woroshye, umukino wari ukomeye. Twagerageje kubwira abakinnyi kugira ngo dufunge amabloke ya dukore bloke, noneho niturikipera umupira dukine je direct. Twagerageje kubikora iminota nka 20, nyuma biranga, nyuma baza kubamo akabazo k'aba defenseur batamenyereye. Urabona natakaje Abdul nakaza Obedi, icyo nicyo gikomeye kuri defense, ngira ngo nabyo byabaye nk'ibidukoraho, twangiza igitego mu buryo butasobanutse. Coach, au niveau ya animation offensive umukinnyi Boateng Mensa bigaragara ko amazigamye hasi, mutekereza gukora iki? Ese ntawe uri mukinnyi ufite ushobora kuba yakina mu mwanya? Maze iminsi mbibona koko ntabwo ari mu bihe byiza, ngira ngo niyo mpamvu wabonye nangira gusanukira Patrick kumutangiza kugira ngo amenyere, na nyuma wabonye ko mfite undi mwataka Samson, ndi kugenda ndeba ibisubizo nubwo mfite abakinnyi bakeya, mfite abakinnyi batari benshi, nacyo kirangonga. Iyo wasohotsemo abakinnyi ntagira abandi bongeramo, urumva n'izindi imbaraga ziba zigiye ntabwo ziba zigarutse, ariko ndi kugerageza gukora ku buryo nashaka ibisubizo bya rutahizamu. Nimba Mensa atari mu bihe byiza, Patrick match ya Etincelle yatsinze igitego, ndi kugenda mugaruramo icyizere, niyo mpamvu ngira ngo wabonye no minota ya nyuma nagerageje kuzana Samson nayo ntangire mu travail mu mutwe, mwumvise ko hari icyo agomba gukora, hari icyo agomba gufasha ikipe. Coach, ugarutse kuri Boateng Mensa, ibyo ntabwo ari mu bihe byiza, ariko regerageza kumukinisha n'undi rutahizamu mugenzi we, bigatuma ari undi mukinnyi w'imbere ubura umwanya. Ibyo twabonye Ozbel abanza hanze, ese ubona aribyo bitanga umusaruro? Tubwiye dusobanura. Si ukuvuga ko yagiye mu mwanya undi akabura umwanya, gusa nuko nari konsinyane namuhaye, hari minota nari namuhaye ngira ngo nari nzi ko afashe umuntu umufashe akuze adafite imbaraga, ngira ngo niyo konsinyane namuhaye kujya afata umupira agapenetra akamukajya mugeraho kugira ngo naza kunanirwa nze gushyiramo bazuberi bafite uruti umubiri utari munini, tubashe kuba byata umusaruro. Coach, abarukomoje kuri buke bwa squad bujyana n'abadefenseur batakaje kandi mu minsi navuga ya nyuma ya Mikato kwezi kwa Mbere, ndavuga Abdul ndetse na Obed. Iyi minsi yose kwinjira gute mu gihe defense ya Jari ndetse na Manuel itaramenyerana? Nicyo kwitwa umutoza bibereho, nzagerageza kubigisha, nzagerageza gukora umwe ku rwego rumwe ndushyire ku rundi. Ndabona Arve n'umwana wazamutse vuba na experience aragira, ariko nyine agomba gukina, tugomba kumugira icyizere agakina kubera ko n'abandi ntabwo bari bazwi. Tuyishime nibyo koko, tuyishime ntabwo amenyeranye gukina, ntabwo yakina igihe kinini na Abdul Jalil. Communication yabo ntabwo iraba nziza. Tuzagerageza gukora imyitozo, tuzagerageza kubereka uburyo bahagarara, uburyo bw'amakuvertire, uburyo bwo kudefanda. Ndumva bizaza ntabwo biraba bibi. Match mukurikijeho ni Agasogi n'ubundi muraba muri hanze, muraba muri mu rugo, mugiye gukora iki kugira ngo mwongere gusubira muri forme mwari mugiye kuba maze hafi gukina mudatsinda? Ni ugukora cyane no kuganiriza abana, ukababwira ko byose bishoboka. Nimba tumaze match zirindwi tudatsindwa, abandi hari abatsindwaga nabo kandi ntabwo babivuyemo, ni ugukomeza gukora cyane kugira ngo tuve muri situation. Coach, kuri match ya sport twabonye bakoresheje Zuberi na bitatu, bakoresheje Mijyana na Teta Tiandre offensive, Boateng Mensa ari gukina force nayo, wabonaga ko hagati mu kibuga yarushije ikipe ya sport. Uyu munsi wabonaga ko Kiyovu possession yakurushaga. Kuri match ya Gasogi ntabwo wakongera gukoresha Tiandre offensive nk'iyo wari wakoresheje kuri sport? Ibyo sinagusubiza kano kanya ngo nzakoresha, ni akazi kanjye, ni ibanga ry'umutoza byo ko namenye ibanga ry'akazi. Nzagerageza
gukora ku buryo tuzakosora amakosa yabaye. Ariko twari twabiteguriye turavuga ati ni ekipe ikunda umupira, turavuga tuti foko twitegura kubasumbya kuba tuwufise. Mwabonye mu gice cya mbere twagerageje kugira possession kugira dushobore kuraba nyine ducrea amahirwe menshi kugira dushobore kubaruhisha gufisa umupira kugira dushobore kuronka avantage. Nicyo kintu navuga cyatumye dutsindiye match kuko physiquement ubona bafise abantu bafise experience bafise n'imbaraga, ariko ikintu twari twateguye yuko tubi mu mupira kugira dushobore kubatsinda. Umukinnyi Musa Keita kuri wowe asize igitego cye cya mbere au début, ni umukinnyi wabonye ute tactiquement, ni umukinnyi waguhaye impression? Nabijyana na Steve novuga ni umukinnyi yitwaye neza, ni umukinnyi yashoboye kwiyadapta muri match ikomeye kuko ni mushasha nta kwezi cyangwa ashobora kuba amaze ibyumweru bibiri turiko turakorana. Nibaza yuko yampaye impression nziza kuko kuri match yiwe ya mbere yashoboye kwiyadapta. Shampiyona mu Rwanda niyoroshe, abantu babiyumvira yuko yoroshe kwiyadapta, ariko wabibonye yuko ashoboye kwiyadapta, ashobora no kuronka igitego. Ni igitego kizomufasha kugira confiance nyinshi, kandi nibaza yuko n'umukinnyi azodufasha kubona afise na taille muri match zikurikira. Coach umuntu areba ntabwo no cyane muri igice cya kabiri ufite squad nini kandi y'abakinnyi bashoboye, kubera ko turabonye ubwo mwari mukoze n'impinduka bagize icyo batanga, nabona nyine n'intsinzi kwijera biroroshye. Byamuri kugenza gute kuburyo abakinnyi baguma kuri rwa rwego bose bakina? Nibaza yuko ikintu no munsi novuga no kwishimira intsinzi cyane, kuko uravye mu bakinnyi dufise bashoboye gusimbura abadahari. Uravye nka Placide muri defense, Sharif Bayo, Yakubu niyo nawe nyene yagiye. Urumva twagiye turabura abakinnyi benshi kandi bari bafise qualité zitandukanye. Ikintu cya mbere noshimira abakinnyi berekanye yuko nabo bafise ubushobozi bwo gukina badahari. Nibaza yuko rero squad kuyijera nukuha chance umuntu wese ameze neza. Ikindi kidufasha kujera iyo squad no kuvuga ubu match ni nyinshi, no kuvuga dufise match kwa gatatu na Muhanga retour igikombe cy'amahoro, dufise match muri weekend. Rero kuguma turiko abakinnyi tubagumiza kuri forme ni kugira bose bashobore gutanga umusaruro, kuko uravye kuri condition dukoreramo umukinnyi gukina match zine zose, nibaza yuko agera kuri match ya kane ubona yuko ananiwe, surtout ku ma condition ya récupération niki. Rero udafise squad usanga ugiye gukina match nk'iya gatatu n'iya kane ubona abakinnyi barusha pe. Rero twebwe turatuna effectif. Muno munsi mwabonye abakinnyi bakinye, turavye par rapport ya match ya Muhanga duheruka gukina, twashoboye guhinduramo abakinnyi 3-4 bashobora kuduha umusaruro. Uravye match ya Gorilla twashoboye guhinduramo abakinnyi bangahe. Nibaza yuko nukuza umuntu arabaha umwanya uruhuriro ubundi agakina kugira bose bagume bari muri activity, kuko ntivyoroshe kuko abakinnyi bose babona ko bafise urwego. Iyo adakina nkuko wabivuze biba vyoroshe kumujera. Rero ubu nkuko mwabibonye, nibaza yuko hari abakinnyi bakinnye nka match 3 zikurikirana 90 minutes, dushobora kuruhurira abandi bagakina kugira ijya fresher physique igumeho. Iyi squad ifite kwemera kuba basoza iyi season igikombe na kimwe twaherana cyane ikintu kitari cyashaka. Nibaza yuko shampiyona ibintu byose muri football nta muntu aza adashaka ibintu byiza.
nibaza yuko gutwara igikombe ntivyoroshe ariko natwe tukironse nitwoca nibaza yuko tuzoza tuje guhangana turabe yuko bishoboka ariko objectif ya equipe kwari kuyimentena isubire mu bihe byayo tuyistabilize kugira mu mwaka uza dushobore kwitegura. Urabona ko dufise equipe ije dufise equipe y'abantu bakiri bato rimwe na rimwe na experience irakonta nkuko biravye mu gice cya mbere twari gushobora gukira match ariko biranka no mu gice cya kabiri hari ibintu ubona yuko experience ikenewe. Rero kuvyigikombe sino bijyamo cyane kuko uravye n'ama equipe duhanganye na squad bafise na experience nibaza yuko twobigenda gake tuzoza turaraba ngene ibintu bimeze ariko nibaza yuko muri football nta kidashoboka. Ikibazo cyane coach ukomeje kuri SWAT twabonye Mucyasuma ava muri match Muhanga agize ikibazo cy'imvune yaba afite igihe kinini hanze y'ikibuga kuko turi kubona ko uyu mwaka uri tight yaba afite igihe kinini hanze y'ikibuga cyangwa urakomeza urayinga kuri Mackenzie? Nibaza yuko Asmani ubu turiko turamwitaho cyane kuko urabye na Mackenzie ni umukinnyi mukuru gukina match nyinshi ziri ku rwego ruri hejuru nibaza yuko byoba bigoye cyane. Asmani turiko turamwitaho turiko turagerageza turabe yuko dushaka kumurekipara nko kuri match yo kwa gatatu cyangwa kuri match yo ku cyumweru. Nibaza yuko Nabayo nawe nyine marabonye ko yavuye kuri match yagurira gushika no buntere bwagaruke n'abakinyi turiko turakurikirana cyane kandi dukeneye cyane muri squad ko nko muri phase baduhaye umusaruro bakinye match nyinshi kubera condition physique zabo ziba zimeze neza. Nibaza yuko batazoshikana kuri match tuzokina ku cyumweru bataragaruka. Thank you.